Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikindi Krist. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Chanrush taubal li sail cholehil han li yoko chishkabenkil kuliqatsolbal chiruli kutanain. Ut yoko chitsolok salihu Filipenses capítulo 4 versículo 10 toh 13. Ut li versículo 19. Arin no korush yebal nakataw ebli nalep chirish chanrush taubal tsakal li sail cholehil. Nakwenko sa hunak li nimla chakilal. Nakakuli yahel li tsokak, li tiqek. Ebli poyenam nike nalibak chirish li palkwan sakal ahel ru chiru chishkhuni lain. Li kapabal nak angelak sakal jiku, nak lau kwenko sa hunak li rahbal ru. Kaut, shbanak nakapab naklikagwa Dios, kwang karan. Nach chikaten angkil. Qilak li nashchekelihu Filipenses capítulo 4 versículo 12. Shin ay chikwang sali rahbalru. Huakwi chiru num tajenak karukwe. Chishkhunil kainakinkwi. Kainakin chikwang chinum tajenakinkwa. Huakwi chishkuibal litzokak. Chik aho karukwe. Huakwi sa majelal. Utrilik chichanak lipoyanam nashnum si salishtuam chishkhunilain. Abanan, nakakwan sa hunak lihonal re sailal re chabilal sa lakajuam, nakakwan nung takenak likaruke. Inka chisach sa kalchol nakchishunil yal na nume sa shbenaru chichochain. Ut lihu proverbios na shulti kakehain, sa capítulo 23 versículo 5. Kuirelik chichal to shagwilibyo mal, sa humpat ta sachchaku. Hoyoko chishjebal, chimuko eblich akilal, neke kanak sa likajuam. Chishkhunil liqajuam. Yal, nakatawiat railal sa lihunghung honal re liqajuam. Abanan, li apostol Pablo, hoakwi liqawahob sa linakter chakrab. Nageshkhultikake karuhun ahel sa kalrunak ingata sach sa kachol. Li qawahob nasche, chit ushin elk chakrikin linna, ut kamanakwi naktinsut qiqaran. Li apostol Pablo sa lihu 1 Timoteo capítulo 6-7 nasche, shbanak lao maka karush kakam chakarin sa ruchichot ut maka akwi karu ta kakam chikish. Liqagwa Dios haan lakchabil akalenel chan lihu salmo ut maka ta paltokwe. Kishye liqagwa Jesus nakliqacho shail chukwa chan nashnaw chishkhunil chikish likaru ahel luchoke utaan tishkeke. Chishkhunil ninkush numzinkil Sashkaba liqagwa Jesus linakyokushkaku linchol. Filipenses 4:13. Mare mahun qetruk chishtawbalru li nashcheli atinain chishkhunil. Abanan chishkhunil tashaq chipanuk ho naraj liqagwa Dios utmakwa ho linaqaj yal lao. Mare kwanajwi honal naqlao no ko tsaman ko patsok li moko tsaqal ahel taru. Abanan li inkana tsamang li inkana patsok, mag akwi troy beni. Sa capítulo 4, versículo 2 relihu Santiago, mag akwan kere, shban nakhinka nekishtamang. Utmarelat taye, utchan rubi naktinaw li parkon sakal ahel rahru naktinsama manak li rahom li kagwa Dios chokwe. Utnagwasya basingil chokakwe, kukup rehep li nalebain, lish kolbal, hunak rehep li kaskitsi. Kapatsak kakakwilal, resh kutsbali kapapal. Kapatsak shkuybal utsachbali kamag, naktakacholo li kapanuhom chiruli kagwa Dios.
abanan qakkanap'an qhixpanungil lima usilalaan qapatz'aqajkwi qakkakuyilal qametz'ew qapap'al renak turuq xokb'aleb' lixchaq'rab riqakwa Dios qapatz'aqajkwi qarrahom reish ra'b'aleb' lixik' iluqe manaqlineke takwasinkqe qapatz'aqajkwi qana'leb' salijonal q'axal ch'a'aj sebli qachu'an qapatz'aqajkwi qana'leb' reish tawb'al ru lixyalali liratin liqakwa Dios utzaxtaqi katqatkwitz'in nakwaj xkanab'ankil salak'a'ux ha'in matz'iqla pa'b'al k'ojob'la ch'ol rik'in li Diosan k'anjelan choqre chi anchalil la ch'ol li Dios chosob'tesin qakwe nakatkoyb'ini sajun chik liqak'ajel